Haleluya, haleluya. Nkosi yami siyavusela kumlaleli, siyavusela kumlaleli ekhaya egameni laJesu. Sivusela ngegama laJesu eminyakeni lomusha, ehlelweni lethu sengehlile kuba ngikwephula. Mlaleli lokuvusela ekhaya egameni laJesu ngumalibongo ngakabusili, ngisinzisiwe, ngingumntwana kaNkulunkulu. Jesu inkosi nemsinzisi wokuphila kwami. Wayilamulela nami impilo yami ebuncaneni bami, ebusheni bami. Ngimile nje namuhla ngingesibinzi ukuthi ngempela inkosi nemsinzisi wokuphila kwami. Esinqumeni sami lengasithatha kusukela lo kwemuva, angitisoli futhi ngingakufakazela nawe ngulomusha ukuthi ngempela uyethembeka Jesu. Lelisho live ukuthi umuntu omusha angagcina kanjani impilo yakhe ihlanzekile, ngikulalela ngihamba ngitimiso telezi kaNkulunkulu. Thanda ukwemukela mlaleli, uvusele ngegama laJesu eminyakeni lomusha, sithi happy new year. Siyathokoza nakulo mnyaka ungena kanye nawe, siyathokoza nakulesikhathi ukuthi ukanye nathi ehlelweni. Siyabonga nathi Nkosi sivumele ukuthi nakulo mnyaka singachubeka sisolo sikhuluma ngayo umuntu lomdala, solo sibona sandla sakhe senta timanga, sandla sakhe lesingafinyetwa i-distance, sandla sakhe lesingalimithwa nangilutho. Siyakumema nakulesikhathi babide bonke khona lapha ekhaya, bashayele nalobashayelako nasemakhasini kaFacebook. Siyamemetela si-live khona lapha kuMbabane Assembly of God. Ungasibona at the same time sikhuluma wente tinto letimbili esikhathi sinye, bathi eMaswati ushaya letimbili tinyoni ngalitshe linye egameni leNkosi. Siyayibonga iNkosi lamuhla. Sinaye babe, it's such an honor. Sinaye umpostoli babe Gule emsakatweni in our first airing kulo mnyaka. It's such a big honor. Sibonge lamuhla we are honored futhi esikanye lathi Mthanjeni naBaba Nkambulu uMsuthu egameni leNkosi. Tikhathini letinye ngokhanza ukuthi akaveli, ufihlekile ulengemuva, kodwa nje sihlale sinaye. Siyabonga. Mhlawumbe nje singatholi livi, ngiyothanza kuniketa yena uMsuthu akuvusele ngegama laJesu mlaleli. Sisangena ku-2026, siyathi ukuthi impela noma sishintsha umnyaka kodwa Jesu solo nguye njalo. Lo Jesu solo umemetela ukuthi wotani nini nonke lenikhathele nalenisindwa egameni leNkosi. Msuthu cela bokuniketa babuvusele umlaleli ekhaya. Siyabonga mnakethu, siyabonga Msibi. Ngivusele nje umlaleli ekhaya, nguye Baba Nkambule lona walapha eMangwaneni eMbabane M4, umntwana kaNkulunkulu. Ngisinzisiwe ngathethelelwa tonotami, ngingenele limayela ngiyaphumula nangifika sengibonana neNkosi buso nebuso. Ngiyamthanda Jesu kakhulu lo ilamulele impilo yami. Kunemavi nje lapha encwadini yabaseKorinte chapter 15, ngiyabona livesi lika 57 lelithi makabongwe uNkulunkulu lo sende sancoba ngaKristu Jesu. Ngiyambonga uNkulunkulu ngalo Jesu ungilondolotile nyalo ngithethe umnyaka singenela ku-2026. Akukayi ngemandla ami noma ngekuhlakanipha kwami, kodwa kuya ngokunqoba ngaKristu Jesu. Ngalamanye amagama kuya ngemusa. Akusilo lide, angikwendi lide, ngete manje ngitishaya isifuba ngithi ngikhonile kufika ku-2026 ngoba mina ABCD, kodwa ngifike ngemsa kaNkulunkulu. Lengunakabo nginaka ukuthi lokhu singifike ku-26 kusho ukuthi uNkulunkulu unenjongo ngempilo yami. Lokuphila kusiwa nje ukuthi ngiyophila, kodwa kuphila kwami ngibitelwe ukuthi uNkulunkulu licebo lakhe lifezeke ngami. Kungumthandazo wami ukuthi uNkulunkulu
liyini ke licebo lakho ngempilo yami 2026 kuze uNkulunkulu athokote ngitosho nje lokho mlaleli ukuthi ku2026 nawe uNkulunkulu unelicebo lakhe ngawe inkosi ke Msa ingisikelele amen. Amen. Siyabonga Msuthu, siyabonga baba. Thi uNkulunkulu unelicebo nawe nempilo yakho. Haleluya. So ngiyeva already inkosi kunenge inkosi yami lesiphathele kona nakulomnyaka egameni lenkosi. Kulabo nje uthi Isaiah tshelani labo labalungile awubahambela kahle. Haleluya. Egameni lenkosi siyabonga Msuthu. Mlaleli cela sonzele sithamele livi lenkosi lesikhathi babe it's an honor babe kuba nawe ngicela ukunikeza babe singene evini lenkosi. Praise the Lord. Siyabonga kakhulu Ndlondlo. Sibonge nakuye Gasolo ukuthi so sinikile ufakazi lo personal ngalo uNkulunkulu wemusa. Siyathanda kubingelela kumlaleli eminyakeni lomusha umnyaka wa 2026. Siyadibongela ke kakhulu enkosini ukuthi ithanzile yakhetha yavuma ukuthi sibe khona nakulomnyaka wa 2026. Namhlanje sihamba ngiyacela sifunze encwadini yeZaga chapter 28 verse number 13 and 14. Ngalokufishane kusihlwa mlaleli ngiyacela ukuthi kulo loluhlelo lapho loluthi sengehlile ukuba ngikwephule sikhulume phase isihloko lesithi indlela yekuphumelela. Ngiyacela ke ukuthi sifunze lamavesi lamabili usihlwa nje singakathandazi. Izaga chapter 28 verse 13 na 14. Siswati lesi thi umuntu lofihla tono yakhe angeke aphumelele, kodwa lodivumayo atishiye uyawuthola umusa. Ubusisiwe umuntu lowesaba simakathi, lowenta inhlitiyo ibe lukhuni uyawubhujiswa. Amen. Haleluya. Siyalemukela ke live la uNkulunkulu. Mlaleli entsambama usihlwa usesuka umnyaka lomusha uvamisa ukuthi njalo makusuka umnyaka bantu bathathe tinqumo labanye baze basho bathi hamba 2025 sesingena kulomusha umnyaka safa tinhlupheko sesitawungena la kungcono khona. Kepha ngidomemedela ebusuku umlaleli kwekuthi njengobe wonke umuntu longene ku2026 unetinqumo letinhle unetifiso letinhle tekuthi ngathi lo mnyaka ungaba muhle. Ndomemedela ke ukuthi ikhona indlela yekuthi ukhone kuphumelela. Le ndlela yekuphumelela imiswe uNkulunkulu yaba likhambi leliphelele lilodwa wekuthi uNkulunkulu beka indlela yekuphumelela yaba yinye. Mhlawumbe siyayisibabonela abanye ungathi bayaphumelela kanzi mhlawumbe bakuthole lapha nalapha lokuphumelela kwabo lokungasho lutho ngoba ebusuku labanye babo abalali ngoba esathane akasiyo umngani wemuntu. Noma ungamala Jesu ungayinaki indzaba kaJesu, Sathane ngeke abe ngumhlobo wakho. Ebusuku akulalwa. Labanye ukuthi makufika usho isikhathi sekuhamba emhlabeni umuntu azilazile lapha baze babute ukuthi hawu ndoda kwentekani athi angiyibona indlela. Bathandaze balethe emakhandlela bagcine sebadziniwe bathi yendoda thatha loyo loyibonayo. Ngaloke ukuthi namhlabeni indlela yekuphumelela uNkulunkulu beke yaba yinye atisithi mbili. Noma ungazama kulokuzamako
ubone ngathi kuyakusita sita lilanga lekuhamba emhlabeni ngila uyawubona khona ukuthi awukaphathi lutho ngila uyawubona khona ukuthi uhamba lide ungunu awukembathi ngoba indlela uNkulunkulu yekuphumelela uyende yaba yinye iBhayibheli lasifunza khona ubhala indoda eBhayibhelini lebitwa kuthiwa nguSolomon kwakuyinkosi ke le uthi Jesu makakhuluma ngaSolomon uthi kude umuntu lo wake wahlakanipha nalo yawuhlakanipha endlule Solomon lokusho ukuthi noma bakhona abantu labathi bahlakaniphile nyalo bahlakaniphile esigabeni sabo angeke bamendlule lo Solomon lona lebekanikwe uNkulunkulu inhlakanipho uthi ke makabhala lo Solomon lo nikwe uNkulunkulu inhlakanipho uthi umuntu lofihla tiphambeko takhe ngeke aphumelele ndothi ke mlaleli kusihlwa indlela yekuphumelela uNkulunkulu uyibeke yaba sekutheni umuntu akaphenduke avume itono takhe kepha lona longativumi itono takhe longafuni kuphenduka usuka khethe kungaphumeleli labanye bantu baze bacabange ukuthi baloyiwe labanye bacabange ukuthi hayi bangendela umona nasemsebentini ngazabalaza kangaka kwende njani kanzi ufihla tono njengoba fihla tono tiyamfihla naye empumelelweni esikhundleni ayibona impumelelo akayibona ufihlwe kule tono iBhayibheli lithi lo fihla nje tono ngeke azaphumelela lento ibekwe yaba sebaleni mlaleli usesuku umnyaka wa 2026 dimisele kwekuthi inhlito yakho ungayendi ibe lukhuni iBhayibheli lithi kulo verse 14 labo labesaba uNkulunkulu babusisiwe kwesaba uNkulunkulu ngilokuvuma kuphenduka ngoba uNkulunkulu uthanda bonke abantu basinziswe so mawuhlakaniphile uvuma lokuphenduka ushiye tono bese uthola sibusiso uthole nekuphumelela ngoba iBhayibheli lithi laba labafihla tono ngeke baphumelele bathi labathi vumako tono bathatha indlela yekuphumelela uthi lithi ke iBhayibheli kulo 14 labenta tinhlitiyo tabo tibe lukhuni batawubhujiswa mlaleli kusihlwa inhlitiyo uyayenda lukhuni noma ungumzalwane bakhona abazalwane lothola ukuthi siyabesaba hayi ngoba akusike saba ngenhlonipho sesaba ukuthi uma uthuke wamnyathela elitwaneni utalithota lolinamanyovu usho Swati usho ukuthi mawuthothe lolinamanyovu uyasutela amanyovu uzumangale ukuthi mosungumzalwane lo yini bese ubehave noma uveta similo semuntu longamati uNkulunkulu ngilolone inhlitiyo lelukhuni uthola ukuthi noma alandlini yaNkulunkulu kodwa inhlitiyo ilukhuni yomile uzathi lomunye mina ngafuta boandi mina ngafuta mzala vele lekhaya alufakwa abhoste ngento lembi iBhayibheli lithi lo fihla tono ngeke aphumelele lo wenda inhlitiyo ibe lukhuni utawubhujiswa usihlwa mlaleli thambisa inhlitiyo yakho umesabe uNkulunkulu iBhayibheli lithi kwesaba uNkulunkulu uzonda kwenta lokubi kusho ukuthi mangabe ulula kwenta lokubi kulomunye umuntu noma engumzalwane noma sihlobo sakho inhlitiyo yakho ayimesabe uNkulunkulu mangabe ulula kulimata abantu inhlitiyo yakho ayimesabe uNkulunkulu iBhayibheli ke lithi laba labangemesabi uNkulunkulu batawubhujiswa mlaleli kusihlwa sesithandaza ndothi indlela yekuphumelela uvuma kuphenduka
indlela yekuphumelela uvuma tono lomunye kulomunye. Kube lula kwekuthi uma ngabe umkhubile lo mnyumzane wakho, kube lula kuvuma ukuthi mnakethu ngiyaxolisa ngonile. Ipride isono lesikhulu lekungisona senda usathane walahlwa emhlabeni ngoba wathi bona ngathi sowungcono, sowutibona nekuba ngcono ukuthi angaba mkhulu nakunaNkulunkulu. Ipride leyo. Into yokungaphenduki etonweni yisign yepride. Bantu labangaphenduki nje bantu labane-pride kabi kakhulu. IBhayibheli ke lithi wafihla tono awuphumelele. Kusho ukuthi nje kulomnyaka wa-2026 mangabe ufuna kubona impumelelo, hamba kulaba lenonene nabo nixolisane nibuyisane. Uhambe kulaba lobakhubile uxolise. Bese kuthi laba lobazondako ucele uNkulunkulu athele inhlitiyo yekubathanza. Ngobe wendani ulungisa kwesaba uNkulunkulu. Ngoba kwesaba uNkulunkulu kuzonda kwenta lokubi. Uma ngabe ulula kukhuluma emanga nebantu, ulula kukhuluma tindzaba tebantu ubalimate bathi uve ukahle lokulimata abantu, usuke ungamesabi uNkulunkulu, usendleleni leyekubhujisweni. Futhi iBhayibheli lithi umuntu lofihla tiphambeko takhe, kusho ukuthi mangabe umonile lomunye umzalwane bese awusafuni ukuqolisa kuye, ufihla lekuphambeko takho, awufuni kusho ukuthi ngirong, angikendi kahle. Loko ngiko lokutawenda ukuthi uzabalaze nakulo 2026 athi makaphela uthi hi abelukhuni 26 asesibone 27 usiphathelene. Lalela utiphathele wena impumelelo. Wavuma kuphenduka, ushiye tono, uvume tono takho kubantu lobakhubile, usuke uthatha indlela yekuphumelela. Kepha mangabe unema-grudges, unemavunto, kunebantu longabakhulumisi nasesontweni labahlabelako, bakuhlabela lona longamthanzi, awuyivumi leyo ngoma, usendleleni leya ekubhujisweni. Wena kahle kahle awuzange waphenduka, ulikholwa lalelo sonto, awukaphenduki. Ngama uphendukile uyesaba kwenta lokubi, awukhona usho kuthandaza makukhona lomnyathele wamkhuba. Ibhayibheli lithi loqinisa inhlitiyo yakhe ayende lukhuni usendleleni yekuyobhujiswa. Usihla ngidomemedela ukuthi lo mnyaka ngumnyaka lomuhle wekuphumelela, umnyaka wekunqoba. Kepha utawunqoba abantu labatawuvuma uphakamisa tandla embi kwaJehova bathi Nkosi siphambukile, baphakamise tandla embi kwalabanye bazalwane babo bekusho ukuthi ngonile msuthu ayibe incane gasolo, sibambane ngesandla siye phambili. Indlela yekuphumelela leyo. Makunebantu lonemavundo nabo, makunebantu longababuki, nakunebantu lokuphatha imaliso mawubabuka, usendleleni yekubhujiswa. Bekungcono uvume kusihlwa uphendukele kuNkulunkulu. Ngoba iBhayibheli lithi masithi vuma tono tethu, wethembekile lo Nkulunkulu kusithethelela abuye asihlambulule konke kungalungi. uNkulunkulu akabalelani tono, kuphela ufuna sivume letono, sivume kuphenduka. Igama laJesu ke alibonga. Usihlwa ngiyamemetela, ikhona indlela yekuphumelela. Indlela yekuphumelela uphenduka etonweni, uvuma tono takho lomunye kulomunye, uqolela labo labakukhubile, uqolisa labo lobanyathele. Indlela yekuphumelela leyo kulo 2026. Uma utawuyenda lukhuni inhlitiyo yakho, usendleleni yekubhubha. Ngiyacela ukuthi ke sithandaze mlaleli. Mendeka ukuthi kukhona la emindenini nje uthola kungakhulunyiswana, labanye baze bangangcwabani. Athi mina wangikhuba kakhulu vele, angifuna ngikhonjene ukuthi angine kuya
lala akhona khona ngoba ngakhubeka kakhulu. Lalela uNkulunkulu wena umkhubeka ngakhi ngalokuqhubeka wone. Kepha uNkulunkulu solo uyakunika kuphila, uyayinisa nemvula ensimini yakho ngenxa yokuthi uneluthando. Nawe cola, ucolele bonke labakonile uze ungene endleleni yekuphumelela. Lo 2026 bantu labatawuphumelela, bantu labatawutithoba, bavume tiphambe tabo kuNkulunkulu, bavume futhi lala khona bonile kulomunye nalomunye. Kube lula kuphila nebantu, uphile nebazalwane, kungabikho emankungu nemathunti ebumnyama lasenta singahlangani ngekuthi sibanjwe imimoya yesono yalelive lesiphila kilo. iBhayibheli lithi lo fihla kuphambe kotakhe angeke aphumelele. Asivale emehloko esithandaze emlaleli. Nawe uma ngabe kukhona abantu labakhubile, lobadubile nalobathukuthelele, ungcono bacolele njengoba naNkulunkulu akucolela ngaKristu uJesu. Ngiyacela sithandaze. Babelonke ngcwele egameni laJesu lelinamandla, sisonzela kuwe Nkosi, siyamangala usibeketelela nekusithanda lokungaka. Babe wethu loyingcwele, sihambe sibhayiza endleleni, sihambe sikhulume lokulide, kepha usibaleli lutho. Uthi lotako kuwe ngeke umlahlele ngaphandle. Nakulomnyaka lomusha sithandazela inhlitiyo yekuphenduka, sithandazela inhlitiyo yekwesaba uNkulunkulu, sithandazela inhlitiyo yekuzonda kwenta lokubi. Babe wethu lotsandzekako, siyathandazela nangumlaleli lotsi ngiyafuna ubuyisana nabomnakethu, buyisana nabodzadzewethu, buyisana nebazalwane bami. Muphe emandla Nkulunkulu, muphe sibinzi sekulungisa kuze kulomnyaka lomusha abe ngumzalwane lophumelelako, angazabalazi ngenxa yetono latifihlile. Siyabonga Babe wethu loyingcwele, kude lo wake weta kuwe wambuyisela emuva angakasitakali. Bonke labeta kuwe wabavula emehlo, wabavula imilomo, wabavula tindlebe, ngoba uNkulunkulu lowenta tintfo letehlula abantu. Nakusihlwa ngenelela Nkosi, usiphe kuphumelela ngekuthi tono tethu sitivume siphenduke sibuyele kuwe. Wena lotsite Nkosi asite kuwe, wena Nkulunkulu lophilako, uyawuthethelela ugeze icala lethu libe mhlophe. Usente Nkosi sibalelwe kulabo labayongena badle lifa laphakade. Siyabonga Babe wethu longcwele, sibekela Nkosi umlaleli, ugcine Nkosi nanaba labagulako. Siyabathandazela ukuthi sandla sakho lesinebandla sibaphilise. Wonke lovako lomthandazo emukele ihealing ngegama likaJesu. Ushe kufe emtimbeni, ushe tipoko netipoliyane, imimoya emandzawe, imimoya etipoko nemadimoni lagcilata abantu ebusuku, akushe kube ngumlotha. Bakhululwe bonke labacindzetelwe ngegama likaJesu Kristu loyinkosi nalobusako manje kude kube phakade. Amen. Hawu, siyalibonga livi laNkulunkulu. Impela sengehlile kuba ngikwephupho. Umfundisi impumelelo isesandleni sakho. Simemetela ukuthi ngumnyaka wempumelelo, kodwa naleyo mpumelelo iba sesandleni sami mina ngumzalwane ukuthi ngiyaphumelela yini ngempela. Egameni leNkosi siyabonga mlaleli. Mhlambe ngidosho nje imemetelo singakavali ukuthi we do sinawo siyakhonta ema-services on Sunday khona lapha eMbabane esandla Assemblies of God. Siyakhonta ngelisondo mlaleli, siyangena ekuseni nga 8 for our English service.
and then bese nga10:30 singenela iservice yesiswati egameni lenkosi. So we have those 2 services ngelisonto egameni lenkosi. Kanti futhi nasemakhasini mhlambe mawukhanza ukuthi mhlambe usemsebentini awukakhoni ukufika physically, sikhona lapha ka Facebook uthi nje Mbabane Assembly of God, uyawathola ama-updates. Sisachubeka, ngicela kubamba nangumlaleli emoyeni. Umsakazo wakho sohambile cabanga ukuthi ungachubeka, umlaleli angashaya, angakhululeka ashaye asengimbambe mfowethu. Umsakazo wakho ephimbo lelibandla. VOC, hello. Yebo babe, ninjani? Sifunze kuZaga 28 verse 13 and 14. Yeah. Sifunze kuZaga 28 verse 13 na verse 14. Blessings, siyabonga kakhulu nathi baba. Amen. Yes. Zaga 28 verse 13 to 14. Bengisachubeka mlaleli sokuthi ngithi emakhasini ka Facebook Mbabane Assembly of God, ka TikTok Mbabane AOG, and then ka YouTube Mbabane Assemblies of God. Ngicela kubamba umlaleli. Umsakazo wakho ephimbo lelibandla. VOC, hello. Lo Yebo babe, ninjani? ngoba lisibivumana isono lomunye nalomunye bese niyasebenza Jehova ngokuphethelela kuze kube ngulowo okufunwa nguNkulunkulu angakasho lo muntu manje kufuna ukuphethelela automatically. Siyabonga kakhulu mlaleli. Kuthethelela lokuthi wena lento lendiwe kuwe lo muntu umthethelele ngenhlito yakho yonke, ungambambeli macubu. Ngalesinye isikhathi angasho yena ukuthi uyaxolisa, ngalesinye isikhathi ngeke asho, kepha wena kufuna ukuthi umxolele noma angakasho. Jesu makase siphambanweni kude lo wathi kuye siyaxolisa ukubethela nekukukhafulela, kepha kwabanguye Jesu lothi babe bathethelela bakwathi abakwendaba endela Jesu ukuthi kube bede licala latawuba nalo embi kwaNkulunkulu. Hayi ngiyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu mama, utakusita Nkulunkulu. Blessings. Amen. Amen. Siyabonga. Mhlambe sisengabani mlaleli ngoshiya inombolo yempostoli 7607 1828 7607 1828 egameni lenkosi. Mhlambe ngitoniketa babe asho la ngakusho bese siyathandaza egameni lika Jesu. Sibongile kakhulu mlaleli, siyabonga Ndlondlo, sibongile umlaleli. Asihlangane evikini lelitako ngaso sikhathi lesifanako. Ngiyacela ukuthi sithandaze, sibonge kafishane. Babelongcwele egameni la Jesu. Ngenelela Nkosi kuloyo nakuloyo lovako. uNkulunkulu wasezulwini, sibusiso sakho sehlele kubo bonke balaleli basenda inqumo dekuphumelela kulomnyaka wa 2026 egameni lika Jesu Kristu. Amen. Amen. Siyabonga.